بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوتوتا في أردفتوتا خيون دخي سنوبكم جرتانتي سلام من خي اسم برنا فاقو سنين إن شاء الله تعالى سقلين تي يو دقامتي ندقامتي نانجاء يون دقام نمو إن دقامتو جاتي نبي سابورك فيكم meenaa barreessaa obboleeyyan sagaleen too dhagahamtii viidiyoon tiyyaas mul'atti sagaleen tiyyana dhagahamtii viidiyoon tiyyana mul'atti waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu ahmad muhammad waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu akhi bagana gaan dhufte obboleessa akhi sagaleen too dhagahamtii viidiyoon tiyya hoo mul'atti waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu zakariyaa ahmad وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بلين فيديون تو دغهمتي سغلين تو هم التي بارك الله فيك أحمد هوريسو سراج وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خليفي محمد بارك الله فيك وبلي سخية جبادو جزاك الله خيرا سغا فيديون تيوني ملتي فيديونا ملتي وبليا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إبرشاء رومان الله أكبر الله أكبر وبليا يبورك فيكم جزاك الله خيرا جزاكم الله خيرا خاصة جزاك الله خيرا وبلي سخية وبليا إن شاء الله تعالى تكشو برنو تقبابا تكون إسيني دبرسو ديما رب سبحانه وتعالى أكم أتي فيديو تنبنتت خيري دنياتي في آخرة آمين جيمي بولي سخي رب سبحانه وتعالى دندياد خيري دنياتي في آخرة سر اتهابا والله سلطان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خير دنياتي في آخرة منخي هاقوت دبو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جمال أبو معاذ أبو خير دنياتي في آخرة منخي سنهاقوت رب سبحانه وتعالى إيمانا قلبي تيسن هاقوت دبوب ليا رب سبحانه وتعالى هوري هلال منخي سن هاقوت دب رب سبحانه وتعالى دنديادا ربي دنديادا اي والله اي والله بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا دبدا وتوتا في أردفتو تخية إن شاء الله تعالى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آليا حسين بغانا جيانا دفتي بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوتوتا في أردفتو تخية أرانتنا ونين الرادو بچو فدي قباب سيتو مبليين حمزة شي جابر يوتيوب إسارتي واهي قرتي قام صالاتي في خانا مالي برسيسو هم بيخو جدا والله برسيسو هم بيخا وهند برسيسو هم بيخو مبليين تكنولوجيس الحمد لله قربنا برسيسي وعليكم السلام مبليين أمنتيتي ياسا قربنا برسيسي هقام بيخو برسيسو دنديا deebi'i saba kiyyaafis hagaan dandahunniin onnadhanii laffa'a rabbi subhaanahu wa ta'aalaa hundarraa warra milkaa'u nu haa taasisu duba obboleeyyan arraan tana gabaabsee wannin irraa dubbachuu barbaaduu ilmi namaa tokko hoggaanii fi jireenya jaaruu hoggaanii fi bultii jaaruu maal akka godhuu qabu waan takka tan ittiin خفنيتو جرا obboleeyyan kiyya wanni nuti itti khufne kun maali jenne yoo wal gaafannu tahe wanni nuti itti khufne tun maali jenne yoo wal gaafannu tahe obboleeyyan kiyya wallahi waan takka khufne intalti takka dubrummaa hin qabdu an hin fuudhu gurbaan tokko amantii hin beeku an hin heerumuu ننجرة والله بلي ننجرة ورنا بربادنيس جزاكم الله خيرا دبرم ما رجتون قباب سي هقاني سنيهم يبليا يا بارك الله فيكم دبرم ما رجتون قباب سي هقاني سنيهم
waan takkaa tan daqiiqaa gabaabduu takka keessatti dabartu. Amiin 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 obboleeyyan kiyya buurika fiikum waan takka ta daqiiqaa gabaabduu takka keessatti baddu. Walaakin obboleeytiin teetuni ilma namaati kullu banii aadam khaxaa. Ilmi namaa hundinuu badii ni dalaga. Ilmi namaa hundinuu ni dogoggora. وخير الخطائين التوابون والرجرتي الرجالان إساني والرخرا ربي إساني أسدي بإيه ربي إساني الترك خني توبته وجأنت برب سبحانه وتعالى ور توباك الكل توبة صنها تاسس إن تلت تك دبرمان قبدو دبرما تناجت أن إسيهم فودو يا دجؤو تجرا وان دبرمان قبني فانسين فودو mee waan takka isinaa gaafadhu obboleeyyan gurbaan tokko yoo intala akka isaa tan ilmii qabdu qofaan barbaada je'e mee dhalaa akkamtu walitti hafa? Dhalaa akkamtu walitti hafame? Ni maxxansa lakkoofsa kiyya inshaallahu ta'aalaa yuutub kiyyarraa argachuu dandeessan obboleeyyan. Intalti takkaas gurbaa tokko kan sheeka qofaan barbaada yoo kan jettu taate mee maaltu hafame? Darsaa dabbuuqiitu walitti hafa jechuudha. Darsaa dabbuuqii walii hafa. Yaa gurbaa nama amantii beeytu. Yaa nama amantii beeytu. Intala mataa qullaa deemtu ta amantiin beeyne fuudhii amantii isii barsiisii jenereeshina tokko jijjiiri. Intala takka ta amantii isii irraa human beeyne usii isuma qaceelchuufuu jecha. Siigalee isii qaceelchuuf jecha maal goota? Isii san fuutee barnoota barsiifte. Intalti amantii beeytu hoo. Intalti amantii beeytu gurbaa gartee amantiin beeyne kashlabbee deemtee heerumtee isa qaceelchuu dandeessi. Wallaahi mindaan ati gurbaa san itti qaceelchite rabbiin siif kafala. Mindaa ati gurbaa san itti qaceelchite haaliqaatu sii kafala dubo. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صبرتيتي قرباء أمنتيهم بين خنا لا فاخاتي أمنتي إسا برسيفتي إسلامك كل إسا قوتي لا فخيس قافا خنا يو قربانيس أمنتي بيخو انت لا أمنتين بين فوده ميكسي تاني واهند سيغالي نما قرتي جاهل خنات أبا ما ديم ورى أمنتي بيخو ورى أمنتين بين خنا as deebisaa deema obboleeyyan. Tanaaf insha Allahu ta'aalaa warra gartee amantii isaa facaasu rabbi nu haa taasisu. Warra amantii isaa facaasee diin isaa kana babal'isu rabbi nu haa taasisu. Wallahi amantii tee facaasuun yaa gurbaa amantii beeku. Mix godhu wanni wal dheeysunuuf hin jirru bar. Dubrummaa waan daqiiqaa 30 dhumaati bara obboleeyyan. Intala takka dubrummaan qabdu bootaan irraa dhiisa kashlabbeedha dubrummaan qabdu. Siigalee wootu nurraa dhiisa kashlabbeedha dubrummaan qabduuti. Deem bakka feete laaqattee dhuftee narratti anaa isii sattaraa faa jee isii dhiisee biraa kuta. Siigalee. Tanaaf obboleeyyan kiyya wanni kanaatu nurraa eegamuu qabdu. Wallahi wanni kanaa nurraa eegamuu qabdu. Wal as deebisuu qabna. Sabbaruu qabna rabbii keenyaaf. Siigalee amantii tee arraan tana ati karaa itti dacwaa gootu siifaa himu obboleettii tiyyata amantii beeytu. Karaan ati itti dacwaa gootu gurbaa tokko ka dacwaan hin beeyne ka gartee amantii islaamaa kanarraa hin beeyne as qabiititii amantii islaamaa barsiisisi. Itti heerumii barsiisi. Siigalee bar dhiirti qalbii jabaatti hoggaa ja'an mee intala dubraa siifaa himu obboleettii tiyya. Dhiirti qalbii jabaattii hoggaa ja'an dhiira qalbii jabaattu kana karaa gabaabaan laaffisuu dandeessa. Yaa habiibii kiyyo mee hoggu takka laa ilaaha illallah naa je'i jettaan. Jecha kana hoggaa je'e wallaahi jechi laa ilaaha illallah guddaadha. Jechi laa ilaaha illallah jecha ulfaataadha duba obboleeyyan insha Allahu ta'aalaa. Jecha kana hoggaanii fi ati naa je'i jetteen hoggaa inni jecha kana je'e yaa habiibii kiyyo hoggu takka mee hoggu takka
kootu suuraa takka wajji qaraanaa jettaan. Suuraa takka waliin qaraana yaa bareedaa kiyya jettaan. Suuraa takkitti wajjin qaraatan kana arra ni haffaza. Haala kanaan wallaalummaa jala wal baasuu dandeenya obboleeyyan. Wallaahi karaan biraan jiru. Siistamni dacwaa cheenji tahuu qaba. Siistamni dacwaa itti goonuu cheenji tahuu qaba. Intalti takka dacwaa haa gootu hoggaa jenne gurbaa humaan beeyne kana fitti as qabdee siistamaan ud'u ilaa sabiili rabbika bilxikma hayyummaadhaan itti heerumi lubbuu tee tana kannii fi jaalala dhugaa isa qabsiisi. Atis intala dhalaa mataa qullaa takka fakkeenyaaf obboleeyyan yooniifin dhalaa mataa qullaa takka dheeyse eenyutu dacwaatti godha? Yoo sheekan keenya dheeysan eenyutu dacwaatti godha? Bar jahannamiin nu fuuldura jira obboleeyyan billaahi alaykum. Siigalee bar jahannamiin nu fuuldura jira obboleeyyan. Jahannam kanarraa wal dhaqqabuun qabnu mee billaahi alaykum. Jahannam kanarraa wal qabuun qabnu. Aboo jahannam yoggaa jedhan bar jahannam kun akka waan gartee 3 dimension gama jalaatti xiqqaadha. Warri amantii isaanii beeku ka amantii tana lallaaffisu munaafiqni jechuudha. Jahannam gama jalaa sani gubata. Arraan tana yoo wal baraarre hoo lubbuu teenya. Arraan tana yoo walii onnanne hoo lubbuu teenya. Siigalee waliif onnachuu qabna, waliif hadooduu qabna. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa warra walii hadoodu nu haa taasisu. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa warra addunyaarra walii yaadu nuuf haa taasisu. Siigalee tanaaf obboleeyyan kiyyamee insha Allahu ta'aalaa yaada warri yaada qabdan yaada isinirraa fuudheetiin insha Allahu ta'aalaa isiniin afeera. Warri na wajji seenuu feetan lakkoofsa 8 ol ergaa. Hamzaa Shee Jaabir ummanni takka takka jaa maaliif 8 filatoo jettan 8 ulaa jannataa rabbi isiniif haa kennu. Lakkoofsa 8 niin jaaladha. 8 ulaa jannataatiitu achirratti hidhaa waan ta'eef rabbi subhaanahu wa ta'aalaa rabbiin khaaliqni gartee dandeeyaan subhaanahu wa ta'aalaa warra amantii islaamaa babal'isu nu haa taasisu. Warra amantii islaamaatiif dhaamutu nu haa taasisu. Arraan tana obboleeyyan namni keenya akka inni ta'eetu jira. Mee siistama tokko isin haa himu. Siistama tokko isin haa himu mee. Okay. Aliilaa si ergeetiin jira. Siistama tokko isin haa himu. Namni hoggaanii fi waan amantii ati haasoytu maasha Allah waan rabbii haasowu jira. Waan rabbiiti godhu jira. Laayikii tuqee bira kuta. Laayikii tuqee bira kutuu qoftiin itti gorfamuu hin taatu. Warri barattoonni diin islaam hedduu jira ijoolleen shamarraniitii fi tan dhiiraa tan barnoota islaamaa gahaa qabdu. Tan gartee onlaayina kanarraa hin dubbanne. Karaan isin dacwaatti gootan karaa amma an je'e kana qofa obboleeyyan. Wallaahi siistamni dacwaa cheenji ta'uu qaba. Yoo siistamni dacwaa hin jijjiiramne yoo siistamni dacwaa hin jijjiiramne abadan jijjiiramuu hin dandeenyu. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana keessatti dubbatee maal ja'a? Inna Allaha laa yughayyiru maa biqawmin hattaa yughayyiru maa bianfusihim ja'a. Rabbi ummata tokko hin jijjiiru haga ummanni san ka'anii ofii of jijjiiranii ja'a duba. Wallaahi yoonii fi jaahilaa fi jaahiltittii wal fuute waan takka isin haa himu. Ilmaan jaahilaa jidduu baha. Jaahilummaan babal'achaa deemti wallaahi. Jaahilummaa babal'achaa deema. Tanaaf isiniin afeera obboleeyyan warri seenuu feetan rooteet godhaatitii seenaa insha Allahu ta'aalaa rooteet godhaa mobaayila keessan. Mobaayila keessan rooteet godhaa seenaa. Bulbul si afeereetiin jedhame maqaa ajaa'ibaati bulbul. Tanaaf obboleeyyan kiyya buurika fiikum jazaakum Allahu khayran. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa yaa bar qeebaluu hin dandeessan. Qeebaluu hin dandeessanii bar hanga rooteet gootanii hanga mobaayila keessan rooteet gootanii qeebaluu hin dandeessan jecha obboleeyyan.
موبايل خيسر روتيت قدا بقنا جيان ناجرات داويدو خيا داويدو إلما محمد بقنا جيان ناجرات فؤاد إمام سير جيتين جرا مي فؤاد إمام سيني سينا فيرا داويدو خيا أبشر إن شاء الله تعالى أكي قوتو موبايل خي روتيت قولي موبايل خي أكنا قبني روتيت بكا جتو توكي أكنا دلقا كاي هقا ديلا كيسي سيف سينا جتو ياسين أورو جيرا بيبي خيا ياسين آه بالبلا خيا ججيريتين توري والأركتشون دنديني إن شاء الله تعالى يا سوخي خرا بالبلا خياري خلي فيديو رتلت أفيتين توري ورنتي نبربادا ترتنجيتين جراتشين أركتشو دنديسن أوكي فؤاد إمام سينو هندن دينينا اتفاقاتا إن شاء الله تعالى نما براتي في نرجع نما براتي في نرجع odaa bultumis seenuu hin dandeenye ergeetiifin ture tanaaf obboleeyyan odaa bultumsii ergeetiin ture bar mobaayila keerooteet gootu malee seenuu hin dandeessu aliila insha allahu ta'ala siifin erga oggaa odaa bultum seenuu didee rooteet mobaayila kee godhe وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الرزاق تمام اوكي hin dandeenye takka sabboontuu baaleetiif ergine yooniif sabboontuun hin seenne aliilaaf ergina odaa bultum si ergaatiin jira hoggaanan si erge aksabtu godhiiti yaa rooteet afaan oromootiin garagalchi jechuu galatoom yaasinki rooteeti jechuun afaan oromootiin garagalchi jechuu mobaayila kee yoo akkana jiraate akkana garagalchi jechuudha akkana garagalchuu qofa osoo hin ta'in dura akkana qaqqabdee bakka rotation jettu tuyxa bakka rotation jettu for example yaa bakka rotation jettu tuyxa jechuun Umar Ali wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu rotate akkana mobaayila kee qaqqabdee rotationa isaa tuyxa bakka rotate godhi jettu jira Ahmad Oro jira bibi khiyya wallah nin jira dhiyoo tana live irraa nin bade bagana gayaanne idan Yaasiin يزيد بغنا جانا يدنا بولينك يبورك فيكم جزاكم الله خيرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زمزم بغنا جانا نفته عبد الناصر عثمان عبد الناصر سيفين ارغتو ريغرو ولين قبنو يچو جعفر إبراهيم أبلي سخي ربي سيهاقة إلچو odaa bultum rooteet yoo goote naayimi siif ergeetiin jira yoo rooteet goote qeebaluu dandeessaa jechuun yoo rooteet goote qeebaluu dandeessaa jechuun yoo rooteet hin godhin qeebaluu hin dandeessu Abdurrahman Mix baarakallahu fiik obboleessa kiyya rabbi subhaanahu wa ta'ala duniyaa fi aakhirratti si haa gammachiisu duba Samiraa mucattii Hassan Liji inshallah ta'ala siifin ergani gaafatta akka gaarii wallahi bibi khiyya akka gaarii Ahmad Samiraa siifin erga yoo rooteet yoo godhuu beeyte si ergeetiin jira rooteet mobaayila kee garagalchi rooteet hoggaanju mobaayilli yoo kana ture akkana garagalchi kaameeraa fittees garagalchichi booda bakka rotation ettu tuqi dura dursa osoo garagalchinechi booda garagalchi
accept godhuu dandeessaa jechuuchi booda yookaan accept siif hin ta'u yookaan siif hin qeebalamu jechuudha. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الرحمن. وعليكم السلام وعليكم السلام. عمر علي نشاط والله الحمد لله. ريكويست قد آيا دوغاد آيا. اوكي قبلون دندين ان شاء الله تعالى الدبانا جتش وبليان اكي غوتان وريغا في اوكي فؤاد امام امسي في نرغا فؤاد امام امسي في نرغا بشر امسي ارغو هندن ديني ارغدو ميتنت ارغدو بك كاميرا تجلاتنا لا الاسني غرتامي استوكي نت ارغي فؤاد امام because wanati page ti yataka like ngodini fatahu mala. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تاجو سوتي نينجرا والله. مراد أورو أرسي صداقية. انت لتين يفوت ابو انت لتين سنين فودي فابو لي سغي صداقية ننجو خنا. عمر علي سي فرقيت انجرا ميسين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسي ويسي ما قاد دا قرأتني برم من خين يخون فانيدا. اوكي مراد اورو اها انت لنا الرافوت بارك الله فيك حبيبي خي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيان عبد الجليل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبدي طيب أبشر أبو ليس خي أبشر أبشر والله من دخي سنربي كان سنجال ده. آه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم أحمد محمد وعليكم السلام. صحبون جمة وعليكم السلام. أوكي فؤاد أما أتنت إرقد فؤادي أتنت إرقد حبيبي أن سيف إرقون دنده أتنت إرقد كترا دراسة نتي. أوكي وبليان سأنتي نيوان ما جرتو في إن شاء الله تعالى هذا دقيقة صدومي ودن ديني ولي أنا أتشبودا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبشر ياسين كمال وما ركون قبو أبشر أبشر رب ليس خي إن شاء الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فؤادي ما أنتنا كيفلو دن ديسا أما كيفلو دن ديسا فؤادي كيفلو دن ديسا بارك الله فيك. أوكي كيفلو دن ديني سميرة أما سيفين إرقا كيفل يودن ديسا يودن ديسا. أوكي دن ديني نتفكات إن شاء الله تعالى. نتيرمو توك أبشر ميسي في نرجع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نزيف. أبشر ياسين يا أبشر إن شاء الله تعالى. أبو ربين دندها لا ياسين ركو سجرتو في قرتي تنكي سجناد الديمت ربي سبحانه وتعالى سرها طلق بو ركون سنركن بلي سخيا مبودا قمت شومالي يا نئت دخ خيري هندي سيفا مجاو ونئت ياد تن خيري تن ربي سنجالة هندي سيفاتاتو ياسين كيا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبدتها. Okay, live is not answered ja أنا فنقل nam tokko qeebaluu hin dandeenye jechuudha. Daqiiqaan 30 keenya daqiiqaa 5tu hafe mee nuti Oromoon tokko kajuu nama jiru kanaafin erga si ergeetiin jira hoo qeebaluu dandeesse. Si erge nuti Oromoon takka abshir 2255 hundan erga. Samiraa Huseenatti siifin erga abshir. Nagaya Faaris Gaalii wallahi nagaya Habiibii kiyya. Lakkoofsa kiyya mee akki gootan inshaallahu ta'ala lakkoofsa kiyya harkachuudhaaf hundi keessanuu YouTube khiyyarra dhaqaan hirkattan inshaallahu ta'ala viidiyoon an kalee gadhiiseetu jira YouTube khiyya san irratti achirraa harkachuu dandeeysan obboleeyyan inshaallahu ta'ala lakkoofsi kiyya achi gubbaa jira achirraan hirkattan naaf galatooma lakkoofsa kiyya achirraa harkachuu dandeeysan jechuudha. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ناجي واتجرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ناصر موسى وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله ودا بولتم. وعليكم السلام ورحمة الله الشيخ نكمل. نجي حبيبي خيا سبو تجافة ما ودا بولتمي دعومانو وي سيدو بجرا. إيه بيخ أبو تيجي تو أنت نردو ينتو. والله دوغادا توني ديغا خينيا بربو دركما غايتي أكمل نجي قبضة نجي أنسي كبابي بيخي يودي اسمه ما نبدأ من هذا بمتجرد إيه ديوتنا لايف الرا أخو متم بدي إن شاء الله تعالى مبودا نينجرا بيتا نماتو نمان نمجراتي سمالي يو نمنين جيراني ونيني نسرة الديمو فنجرتو وأنت كون سيما شيخك يا شمزة شجابر أيه فضل حبيبي nama si Arab su nama gota kama she enyu sada kanya Muaz enyu ti Muaz kha nama dun tapi ko khono kha Jamal Abu Muaz ya Jamal Abu Muaz kuni waji interview gota turtan صح nama si Arab su Oromo antenya sila ati dadaba ate yo kina mo sila warki le tati Arab Oromo ranu manda bete yadin jala buri duga kheti wallahi duga kheti مالك بقى مين هم أورمو هنا ربسنا لتنا ما جباني ربسنا جوارني ربسنا نا أورمو نا ما سين ديفتون أجر يعني توني قدرة أجر توني واربي ومنا وين بيأخذون دوميتي لا حبيبي خي مكان كي نيمي كم مكان سياما ولينا سوين مكان خي مؤاز ما منور نانجا مؤاز خي مؤاز محمد مي نما خينيا خنا سيفايمو نمني خينيا خوني وري برنما الرب سومالي أكتو كيف خي سيادة أكني بخي سيادو سن يو يادا خيتي وجه والفال ليسي إني يادا خيسن اتدي سودا مالي الرب ستيرقوم لا لما فرنجين يادا تكا قبدي وزو بكا بارلما خيسة تتعني يادا والمرمن شائفا ولد درباني تتي خبا يافا برادافا ولد درباني بودوغا قبا هما لغرتا ورا تائي بنا وجدو غاغرت هاي ريفو وللولي وغايتون reefu walillolle hoggaaytu no tareefu yaada keenya wal dhabe ture yeroo sanna aarse wanni ni amma naaf inni adda fagaannuuf hin jiru namni keenya immoo si arrabse boruus yoo seente yaada biraa yoo qabattee dhufte bari yaaduma ati kalee jette san irra si arrabse iftaanis yaaduma san irra si arrabse bar Itoopiyaan jaantuun ammas duubatti haftuudha irra raalin kaatee bar miilee keetti uummata sammuu tuqee jiraate miilee keetti doobseeti adoo borra laalu maaliif سمونو دماتي أبو ربي دنتي هذا موازك يا أمة خينيا هند والله لا قبرمان توان من قونن قبض مسكين ما وان من قونن قبض أبو ربك أبين جهات تخني أكما قرتي ربي بيا نرويج عنيني جرا نرويج عنيني أوروبا تناقيسا نرويج نين دكين دك أقول له بارونين بسمو وياتن دكين جرا يا أمن نخون أما تهدو درا هاتو تران هاتو كابين ينكبن ورنا ما سامو تران بيتا Akka South Africa boo, Dabub Africa isa nama miliyoona 5 oliitu irraa baqatee Ameerikaa keessa gale. Namni miliyoonni 5 hanna isaanii irraa lakki beelarraa waan nyaatan dhabanii. Rakkina. Bara 19 lola addunyaa lammaffaa irratti
namichi biyya kanaa dhukkeetti kaaseeti ture akkam godhan seeta hoggaa karaa Ameerikaa baqatanii warri miliyoonni 5 hafe san rabbiin gaaza baaseef akka Suudi Arabiyaa kanatti. akka Suudi Arabiyaa kanatti maal ta'an beeyta biyya addunyaarraa tujjaaraa laal ikonomii miti tujjaarummaadhaan biyya addunyaarraa tujjaaraa keessa seenanii ammaan tana osoo ilaa hanga dajjaal dhufu osoon dalayne ummanni isaanii waa nyaate hin fixan maallaqa isaanii rabbi akkasitti ummata keenyatti ajabsa. Aboo Allahu amiyyaa ishee kana makkana aboo barra aboo mee maal man jedhu bitatan aboo wallahi Oromoon tuni aboo rakkoon irra tureeti du'auma goonaaf gaanni godhin jirtu. Wallahi rakkoo gama miskiinummaa waan takka hoggaan arke wallahi nin booyo kophaati yataa ijoolleen shamarran kun haati isaanii dhukkubsattee biyyaa bahanii haadha gargaarra ja'anii ilmi namaa kun gaammaas ni nyaataanii dhugaa hoggaa wanni biraa irra buute wanni biraa sammataa dhukkubsitee dalagaan mataa dhukkubsitee walumaafuu bakka maraatanii akka tokko ta'anii jira rabbii wallahi qabeenya gahaa fi bilisummaa gahaa nutti haa kennu bo. Aboo Allahu aamin sheem zaakiyya wallahi afaan simuruu rabbi afaan kee deemnis yaa godhuuti maali beeyta ammaan irra guddinaan karaa kana niin dalagaa jin ture waan rukaaba taariba kana niin beeka. Amma qarmu taariba kana irra jiraati amma korona kana nama addaan kute malee. Sa. Corona riskii namaa seeneeti adda nama dhaabeeti namni keessa dhabameeti namni yaa dhabamuuti. Wanneen siin jechuu barbaade sheeka kiyya sheemsaa kiyya. Bibi. Namichi tokko wajjin jira namichi sun egaa afaan keenyallee hin beekuuti uummata Eertiraa kana saahiba kiyya. Namichi guyyuma keessaa gara galeeti qeesii ta'e beeytee warra gartee waa qaddasu kana. Haya. Duraan nagumaa wajji turree egaa akkasii ganaa wallee egaa qiyaamaa dhufee lola Itoophiyaa kanas harkeetuma namichi firra dawwaleetuma wallee gadaamuu waan san seeneetuma amma gaa osuma wajji nyaatu jiru nyaata wajjuma nyaanna duraan ga'anis turree egaa bikoos waggaa tokko lama wajji jirra. Akkasitti gaa amma gidee dhufe hunda basmaam jeetuma nyaatana wajji anis wajjuma nyaadha gaa'eeti mee akkam dubbiin tuni akkam keef yoo inni tu wayii rakkoo fiddi boo. Lakki nyaatuma gartee inni kun beeyta innummaan kun waan takkaatu jira. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra ahlul kitaab ja'aniiti warra amantii isaanii jabeessuu jira amantuma tana keessa amantuma kiristaanaa tana keessa warra amantii isaanii jabeessuu jira. Ahlul kitaabii jechuun gaa ahlul kitaabii tana siifaa himume. Quraanni amma fakkeenyaaf dhala ahlul kitaab ifi waan isaan qalanii fi waan isaan nyaatan waan isaan godhanis nyaachuu dandeessanii jira. Hoggaa akkana jiru ahlul kitaabii jechuu tana ilaallu. Ahlul kitaabii jechuun maali? Warra kitaaba Nabi Ciisaa irratti bu'e san harkaa qabu taakka ji kan jajallatin. Kalamadaati dhalaan ahlul kitaab hoggaa jennu dhalaa kiristaanaa taatee ta mataa qullaan deemne ta dhiiraa harkan fuune ta zinaan daleyne tana amma fakkeenyaaf dhalaa ahlul kitaabii fi dhalaa islaamaa addan beektu maaliif jennaan ni shaphanatti akkuma islaamatti dhiiraa harkan fuutu kiristaanuma taatee akkuma islaama dhiiraa harkan fuutu yaa dhalaa akkasiitii fi nyaata isaanii nyaachuu dandeessan jee rabbi subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti nutti hima ammoo nyaanni gartee yoo magaalaa waliin bitattanii si wajji nyaate is okke umaa takka wanni rakkina qaban jiru yoo ati gootee si wajji nyaate basmaamii miti waan fedhe jee haa nyaatu si wajji. Abbar waan tana duraan isa wajjuma nyaachaa ture gurbaan kun naggara gailaa akka anis duraan dhuguma gidee karaa kana daleenu waa amantii keenya irra hordofnu amantii keenya irra hordofnu kan namni kan harka jiraata. Lola kana harkeetuma bakka inni kun beektaa tawaadoo jedhama kiristaanummaa keessallee amantii kiristaanummaa beekaa hedduudha katolikii jira beentee jira tawaadoo sanii gurbaan soommanni keenya soommanni isaa irra wayyaadha soommana sa'aatii magriibaa nyaateeti akkasii bulee oolee ganama magriiba akkasii nyaatamas. Yaa Allah gurbaan kun sibira jira sila yoo sibira jiraate osoo isaa wajji wal naqunnamsiifte bareeda maaliif jennaan warri tawaadoo kun keenyarraan fagaatu beeki tawaadoo warri jaaniin kun. Garaagarummaan qaban naman tuqina dhalaan shaffanattu amma dhalaa isaanii nama dubbisuun jira akkuma jettan tawaadoo beekte jarri. Akkasitti gurbaan kun garaagarummaan qabu laakiin gaa'inna ammas gizee salaanni isaanii inumaa keenya kan alhamdulillah hin jiran duraan beekta salaat isaanii illee beeku salaanni rakaa 41 salaat akka laaleetiin keenya kun bakka isatti ejjee wallahi.
ويا مواز والله انا قفل شفت وايد در برا توسيتي واد دي قول لا لي فرنوت الرافضه. لك أم برضو أن كان يخم نمشي تقوى مال جبهة نمشي سفاتا بيتي أنجم قدا اه نمشي صلاة كان رب الرافود duraan shantama ture afurtama deebise soddoma deebise shanit deebise qaanfachuu dadhabame sana tokko nu deebise rabbiin numa hayyamaa laakiin ni qaanfate akkata rabbi dhaqu shanit deebise qaanfate دوغا ammaa دوغا tokko دوغا deebisan والله keessan دوغا دوغا. sila tokko deebisanii hawwii qabu gidiyaan kan gurbaa kanaa arke rakkaa afurtamii tokko akkuma keenya magrii bara salaatan sa'a sagalii salaatan leelii walleegaa sa'a sagalii sun leelii ta'uu dhabuu sa'a ja'a salaatanii اها amma amata keessa soomana meeqa jiran an jeessa boo gara soomana torbaan natti amata keessatti jechuun kan tarra takka soomman وانا جايباتي بو هيا. ammas ji'a lama guyyaa sadii je sheekotiin teenya guyyaa sadii hawaa nyaanne bishaan hin dhuyne guyyaa sadii olti je aboo idaan nuti haruma nagaa ijaa jiru jeetiin dura beekta amantii hunda keessa amantii sana jabdu jeetiin farsoo dhuguramatti hin dhiibtu hara hundaan salaanne namatu hidhaa jirraa beekta hidha jeetiin tanatti anna gizeen tasaa tan arginu alhamdulillah hin jawaachi deebi'ee. الله اكبر الله اكبر. نمني بر لك موازيخ يلا لكم برنوت عدا عدا اركا دفتوني امنتي تجالچا دفت بيتا. اما اوزو امنتي بوديزيما غرتي amantiin teenya gaarii jetta. Osoo amantii hindii garte amantiin teenya gaarii jetta. Amantii warra hindii tokko jira kana maqalee lafee namaatti bishaan dhugu amantiidha. Sheeka ta'uudhaaf lafee namaa bishaan dhuguu qabda. Teenyamee nama ajjeesuu haraam goote laata. Amantiin akka amantii islaamaa laaftu amantiilee hedduu jira. Warra farjii gabbaruu jira. Warra dhagaa gabbaruu jira. warra gartee loon gabbaruu warra hantuuta gabbaruu jira ifi YouTube kiyya jalatti haasawaitiin jira dhayxee laaluu dandeessa warra hantuuta gabbaru aboo rabbina jaanu abaaso waan bilak ay hammeenyuma mee so eenyu amantii muslimaa keessa eenyu guyyaa sadii miti anamma gidee magriibni haga yoo namichi sun azaanii naara maaliif ifi nyaatee azaanaan jaa maaliif akkattiin qophaa'ee akka gartee nama hidhaa deemu ka ummata kanaa yoo laalte ummanni sa'aatii magriiba nyaataniiti akkasi bulanii oolanii magriiba akkasii nyaatan ammas. الله أكبر. الحمد لله على نعمة الإسلام. والله الحمد لله نعمة إسلام مرت. والله أنا كستين درانا إنما بكا وإنما أنا جيبو متي تديادو الرواب وميغا غرتا يتي أنا كستين فرا قربان بيخا أمس نيك إرادة أبتة ثم ummata wanni kana ga matsafa qulqulluu kana qaree aboo gurbaa kun dhiiroo akkam yani balaan tuwee waliin na dhoyti moo meeshii hanga dhaali lakki habiibii kiyya wanni takka tasidha waan jiru ati amala kee gaarii itti garsiisaatuma gartee amala kee bareedaa itti garsiisaatuma isaa waliin jiraadhu insha Allahu ta'ala. Gurbaan afaan arabaa ni haasawaami? Afaan arabaa kana ni haasawa amata saddeemo torba keessa jenna dura jira barbaarra miti nama saddeemo taate akkas taanaan insha Allahu ta'ala gama duubaatiin waliinaa soyna yoo dandeesse gam duubaatiin wal naqunnamsiise kitaabuma isaanii sanuu walitti finneetitti wal garsiifna laalaga bakka waa xiqqoo bakki wal dhabuun warra jijjiirame kana malee. Rakkinni isaa karaa kana akka rasaniin beekulaa nama gartee sheekaa akka kayyammaa sheekaa akkas jeen jaamalee ani yoo ati quraana fidde meeqi namni dhageettiin amanee fi namni gartee dhugaa keeti wallahi wal harka anamma maaliif shee raayyaa abbaa macaa akkas jee shee mamarsaa abdullee akkas jeen jaamalee ani quraana waan hin beekneef mormaan tiyya eenyu shee mamarsaa abdullee akka du'e saniin maaliif wanni isarraa dhageef inni nama akkasiisanii namni akkasii kun amansiisuun si dhiba. Dhuga namni kanaan jabaata nama immoo beekumsa qabu walitti dhiyaatee beekumsaa wal gaafannaan siifamana jechuun insha Allah ta'ala galatoome maamma kiyya muwaas kiyya naa galatoome wallahi hedduu waan bareedduu gaafii bareedduu gaafatte hedduu bashannanne yeroo gaarii naa qabaadhu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayya wa alaikum salaam si dheereessee dhiifama si dheereesseetiin jira. Uumaan qabu muwaasii kiyyaaf shiraayye nagaatti. Hayya nageessitti haa ta'u nagaa insha Allah. Hayya nagaatti habiibi. Akkasitti obboleeyyan insha Allahu ta'ala bakka wanni tana tuqi maazi bakka eeksiin jirtu san tagama gubbaa. Yaa akkasitti obboleeyyan buurika fiikum jazaakum Allahu khayran rabbi karaa khayrii rabbi amantii qulqulluu amantii bareedduu rabbi nu kanne tana gartee shukrii galchuu qabna alhamdulillah ala ni'matil islaam insha Allahu ta'ala warri as jala jirtan barnoota adda addaa barnoota ajaa'ibaa argachuudhaaf
YouTube kiyya jala dhaqxanii argachuu dandeessan. Arrallee viidiyoo lama ajaa'ibaatiin gadhiisuu deema. Hundi keessanuu akkuma jirtanitti ichi dhaqaatii barnoota kanarraa waan fudhattaniitu jira. Irraa barnoota fudhadhaan isiniin ja'a. Hunda keessan rabbi jechaan isin jaaladha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Haga nagayaa walitti deebinutti ila liqaa.